Nigana katonyezi ibiri gama pure radio west niyo kurikirize kandi mwe bari kwekwemeraho tujya kugura amasomo haza kwija n'abatoreza messages tuzikwata kandi tuzireba mu studios nchini Honorable Bright Uwamirama member of parliament at Singiro North kandi minister for animal industry or ministry animal agriculture animal industry and fisheries bana rero twagira kuzumuka humuro twatwaga kureba ahashonga ya indwara y'amatungo neshonga ya amba akatari mwenu nanimbuza hashonga ya rationalization ninga shoko gite bitongore bya government tukareba bitongore byinji byagitwa konkato areba haba okusukumuguha kucyakira hashonga ya Uganda ya yomwani yo kwiha Uganda Government Authority twareba abantu bajya no ekinjizagarra mutindo gumwane nyuma ministry ne basobota basa umwani nebindi ndanyenda otandikira okutina ko abantu kwe imwe ministry na government mwakurire ebale ekigenderwa cya rationalization nasi ukutereza umutegeka y'ibitongore n'inkora ya government ibigenderwa ebikuru bikabiri bishatu icyo kubanza no kucyendeza ahanshisha yesente y'ibitongore ibi bikandi bikiragira icyabitiriyo n'ibiheze mshara mingi kandi sente nizisisikara ahamimo yakubire zikubasa kurugamo zikakora ibindi twatereza ukakarumu icyabajungu bari kweta duplication nashi enkora y'ibintu bibi so icya kabiri no kureta uburinganiza umubakozi ba government abine ibisanizo biri kwingana kubaha ibishare kwingana ibitongore ibi bintu bihereza abantu esente nyingi zukukireza abutosha so twayina ngo abantu bona kuba barya ba veti twaye turi umushara wa science bona batunye umushara gukwingana shazi sente zindi tuzitomba bindi ibyo kuyamba program za government na munonga umucweke bya hanze icyakashatu no kureta inkora iturukweta efficient nashi okuchendeza nkora yukushisha mtu akora ibintu twabicwa bigufu tubyaza mu urwandu rwingi twakendeza red tape so nabwo icyo kubanza icyo kureberaho ibitongore bya government bitwatwa bikaba ibitongore ashatu na mwenda kandi binabantu bake imishara yabo ikeri miliyoni wenda nshanzu na nemwe biliyoni wenda nshanzu nemwe umwaka imishara yite ya public service yaba abashomesa aba health workers polisi amahe local government parliament cabinet twe na buciru kwata umushara wa government kandi tunga ntashurwa biliyoni rukaga nshanzu na mukaga around there paturi yangu sente izo ni nyingi munonga uko noshanga umuntu natunga esente emirungi eshatu umushara gwa minister officer war kutunga kandi bine bar kushanisa hamwe ushanga district veterinary officer natunga esente ashomere bimwe n'ibyori ashomere mukabuka uriya y'umutongore kiriya atunga sente nyingi so sente zo tkantu baranguza kutunga akahumbi kamwe na biliyoni 200 mu mwaka sente zo nizikora nguto nyingi nizikora ibintu bingi nizikurutinga health workers nizikurutinga aba extension worker inshonga ya kabiri no kureta ubuhereza hihi n'abantu umwago kugira meneke cy'itongo cy'abantu gamba icya Coffee Development Authority kikakine extension workers nashi aba kugenda mu byaro abantu 5 na 5 mu ihanga ryo na disusigana neza no nyangwa bakini kibene bakora so ikigenerwa cyacyo ni cyecho tukugira ngo bakaba batari mu ministry mwene bitongore kangambe byanyu twata kubyona Dairy Development Authority koktu nadzi ibyon na Cotton Development Organization dairy cyamate UCDA icyumwani
ibyona bikaba mainstreamed now kucyakira cya kofi cyayenda kuri tenshonga kandi cyanda kuba cya Buganda hato umuntu wabo tushobora kucyetegeza narengwe ejo zikazi politics cyo kubanza cya byona license na ship permit yo kutwara umwana hiwe hibwa ba minister of agriculture bo bari bahereza bakani bayamba ku maintaining standards hato ku maintaining standards twakurita twakuto mu ministry ikiri kuzibira ku maintaining standards nenki aho tukakora gukora coffee development authority tukagira tanka department nk'izindi zone direct development authority ekija tunga department yaguma n'abantu abarukora hari kuwa staffs abene tino ubanagire kuko no shanga buri kitongore kine uwa procurement nakora nk'ibiro bibiri mu kwezi kine transport office kine board yo gukora kushitama tware sente nyingi hati board ibyo tukabihaho bagacyo ministry ka department isente z'inchumuka zongera mu UPD zo PDM zongera okuboneza mutindo gwe bihingwa zongera gukora nguto tuzitanta kuturkwenda so nabwo iki kigenerwa cya rationalization nkani impura abantu bariyaha bagama natangara MP ariyaha nabiha abantu ngo iki kitongore cyo mwana ngo mwana manya bataka kwata umwana shi buba kandi bongera kuki Oria na permit kutwara hirunerwa crop protection crop inspectorate inte zone zikuza hiru enyama eyenkoko eyembuzi eyempunu amahuri urukweza export permit ni commissioner animal health so ituntwe namwe nati bari yabije bakori permit igume iyeta kino bazibiri gukora hato kwicanga cyangoko ukwenda kukindu cya Buganda bakakita mu politics hacho kugama mu president nanda kutwara umwana gwabo wabahira umwana ugona no government zabiro zo nezo bote zamino wabiri yahize mbe uyu mwana no kuri kukizo umwana imbabazi nyina biro nonda kumuri amajani embe uyu mwana embe y'umwana embe y'amajani embe ya dairy embe ya kasaba byone bikozwe government abakora research no bakureta quality y'umwana research niye gukora umwana wo gutur kugendera all these resilient varieties is yum crop no research icyo yini bakora no kugupopularizinga isente nito tubintu zubaha mbwene sente tuzakuzubaha konkantu no kutuzubahe konkantu bareba kibaru gukora batarahanga hari so mbwene hate icyo ni kireta cyo Rwanda na cyo kukinure cy'Abaganda tizibera unfortunate abukuba district za Buganda zikukiza districts zindi kushubuza umwana icya kitanditsira izoba kunka district nke yantungamo district nke za yashema abantu bashoza umwana mwingi kasisi ni shoza umwana mwingi Midwest the whole of Midwest ya Uganda bashoza umwana non traditional crop districts z'umwana nkazumbu nibishoza umwana mwingi so ukishindure cya Buganda kikazi politics zicyami kandi cyo kureba zirabiri nazo opposition cyo wari umushije yatero umushije yamutera kikundi abo kabika bitakiri bya opposition ukabe byaki ibya Buganda so mwenu ije nkora tukagikondeminga kandi president akataho press conference yacubura abantu ikwetegeza kwa rationalization yo mukwetegereza DDA ni izire ni ugumaho na sente zabe izirukowa isente zibene zisikarumbi bintu bindi tuza kuzumbindi ijo kare bantu gabakanizi abari performinga none batu popularizing amatege gembuzi tuyumbi intebe kugabe twara Uganda mesho aba kuyomana byo kuyomba kunka ubuzora mesho bwikera tubuzura abantu kutamejiza tugenda mesho na program zitu namazima barareba eshani ndeze muri zigenda ikiriza twakiriyo abahushiza babiri ninga bashatu bonka then tugaruka orkutsiba ready was hello nakwakira sebo Dixon wakihabwe sebo nogama numburzi wakumahamu talk chairperson LC wanu Rubanga mu James Suksema muguru baguma hamwe shira kibuzo
nasemerwa munonga aba MP Bright Rwamurama yes nabanyenda ngugire binambuza geno misho buza hadi ensonga enkuru yes tureba mu PDM yagambaho PDM ine perazi musanzu konka tureba bakozero tureba muri yerukora kandi zindi kakunu yasuraze zindi tinkurebe kizakozereyo kandi tiri yagamba mutara yaba local council Minister Magezi aro yagambaho ari kugira ngo akatwara state of parliament ngo parliament ya person LC1 zone inkumanya is it right oh it was the phrase iyo barabugurisi baguma hamu nshiriza ngushareho kandi mbase kwakira abandi wabare radio sana na kwakira sebo When Chimanga David Karim who was in Shema district yes kuri Chimanga when na kuona rebo vitaka just hakuna kwata mshema hapioni msima Ngina sima mnonga apsatwa freshima na kumuya tukubi okay yabare Chimanga David Kuruga muri Shema ego Ora kweli ya Uganda ego amazina noha awateranye Kamba mugwa kumuchoga Kuruga Shuboga Seona imungu Bright Rwamurama na urayanga ambavyo kusenda wakujangu vate ngoko wasareto mwelimu wanyigu hao yungesete zukanyakanye atukana tuche na president niwa zena waka zaniyo uwe mkoro ya mga kakachiri za parliament wa MPs wakaba wache na za district wakapa ripa ripa zakarkekawe mwe aho yefete tuzukanya sione katunguka oba rikwere za kame kurikiriza yabare oturamutse abacibuga katerereke nese mwe jhala ndakwakira sebo namutara wa Nyarwanda kibuzo cyawe Nichiro ntona roko rwagara manangwa makandi kuyagamba wache ndwara atekendire Yesu maze president ko mayero zemo munaguba kandi nashana nabwo Yewe arabikisero mitara wa Nyarwanda ndakuriki yabare banare abantu babahurira nandi kushaba tugaruka mu studio hamba guma pera irukora ne production na marketing ni yagiye agurukaki kandi ndiye rukora ne sente abuko sente nizisha pira zize nguto nazo nizija kwija abuko ntandikiro yorhara nebiyera ubuko rero tugeza kushazi sente umbitongore zibintu zisikara ndenda kure ngupira zizona zakora kunka pira zinkuru ezukukira y'umunonga zo zatandikira gukora so nabwo cyo uhumure nizine nizakora abukuba nizikora kunka nizicumbagira nizakora nizafata musente wagamba ikindi ecyarokoro council allowances precisely nicyo nani nshobora isente zikuja kushaza kuri yo umukushisha izuba ibintu bashishagura tuza kusto mu local council turengu twabahara wensize nabo babaje n'aba chairman ba yerusize nabo babaje sungwe n'icyo ekiwano utayisani kishana n'icyo turi kugamba n'iki president Museveni ayusire nagamba kandi tumusime ahabo kuremera nshunga ikintu nyoni ndeba kiryo n'ikijana nikikora Chimanga David yanasima tinkuza kongeraho umwami wa Kibuga yagamba ngumize mu reducing na parliament turiyo twija abuko rationalization tekuza kukoma aboneza kukayibona kunkanche nango gende mpora inkora ya science yo kwindura enyebembera ni nango gende mpora hati tukuru kugenda munongo bundu abantu nobasa gukora inshobi so na yuko parliament tujya kukayo na district says mwezi tarukwe basantu tujya kuzuga raise bizishemeye kuba noreba hati government ikazibira kwagusya ukukora ibyanga za constituency amagombora za seruzi ikazemereza nure mu government cyo gukora ni kimanya umuhanda n'ubwo tujya kukayo icyo kubanza nanyenda ndakayezo kutuma bwa Christmas nanyenda ngamba Radio West tukahona minister yanija na rumuntu wa government yanija na president yanagamba ntejama tumurikiza abo kibitwa ntugamba nibiri kubakwataho kandi kumuntu tugaraka mu kabanta bari kubantu babuza batwongera kutamagezi abo kaburo babaryansi so mwene umuranga gwa government yatandike kintu mu kitemo amani ninshaba barisa n'abahingi murise kandi muhinge ka business abo kuba uburisa n'ubuhingi
nibuhereza abantu emirimo mingi naza kugishobora mbe nagame n'aba radio west kuja kushobora okukora emirimo y'abahingi n'abarisa emirimo mingi iri kubasa kutwara abayusi omwago kuzoko kuterekeyo nyenda kutwara omugishogu nshabe abampurikize nimbendeza Christmas season NRC season y'amazaro ga Yesu Kristo mukama witu babera nungi nimbendeza omwaka musya mungi kunka twaza kutanduka omwaka musya ushayeho omwaka musya noza gukora ki ibintu byo rukora noboneza basibona abanyabuka ngambe abamatungo amataka gaitu abantu beyongire president ayose nabagamira kushanya gura amataka mukucwe kandi okurisa uko kunagura shinaro kurisa kure kurente zikarisa muhindira ni sente tuzitombeju tuzihingira munonga nizitwa cyango ezenyama naneza mate kandi abarukinga murengu ibintu biturukinga twahinga embibo nungi kandi itaka twareba yaguma rwino rwezo twasharura kurungi kandi twataho umutindo kurengu ebiturukinga tibyara ko kusisikara byamara umustoha ubwire buringwa abwe nkwata nungi no kutaho value katunga katara kahero so nawe cyo nimbendeza umwaka musya mungi uko umwaka musya mu gukora imwe burungi abisingiro mwebare kuja kutayesa president kandi mwebare ninyenda kusimana chairman wanje Aroni abo kuba na team yone ya district ibintu byo no kutubishoborire president atugarukira muje bene bibuke nimbendeza umwaka musya 2025 kubaberogorire naherere kandi ndrwamera amabright kandi ningumani mbashura abanyisingiro yebare honorable minister webare akutuha akire kandi ukije kaganira n'ihanga bakahumuriza n'abantu nebuze bingi ebitwire byinwe nyezga twakwata kurungi eshonga yakatare kandi teka ya government okwerekiriya rationalization nebigenderwa byona reka tubendeze ikiro kirungi mwe bari gumana itu harigana katonyeza ibiri mukamarinde murare kurungi